Bakso, 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 bakso. Ondel-ondel lapar nih. Tapi nggak ada abang bakso yang lewat. Ondel-ondel mau cari abang baksonya. Itu ada Azam tuh. Ondel-ondel mau tanya Azam Halo Azam. Ondel-ondel. Azam lagi ngapain, Zam? Azam lagi istirahat deh, lagi main. Azam lihat abang bakso nggak, Zam? Ondel-ondel mau beli bakso nih, Zam. Azam lihat kok, Del. Tadi abang baksonya ke sono, Del. Oh, ke sana ya, Zam. Azam antarin ondel-ondel yuk, Zam. Nanti ondel-ondel beliin bakso deh buat Azam. Gak mau, Andel. Azam udah kenyang. Ya, Azam, masa ondel-ondel sendiri sih, Zam? Malah tempatnya gelap lagi, Zam. Hati-hati, Ondel. Azam jangan takut-takutin dong, Zam. Ada ii, Ondel. Ondel-ondel jadi takut nih. Iya, Del, beneran. Azam mah begitu. Di situ kan serem. Biarin deh. Ondel-ondel lapar soalnya, Zam. Oke, Del. Ya udah, ondel-ondel jalan dulu ya, Zam. Dadah, Azam. Dadah, Ondel-ondel. Duh, tempatnya gelap banget nih. Malah nggak ada orang lagi. Ondel-ondel jadi merinding nih. Itu suara apaan tuh? Tapi nggak ada apa-apa ya. Oh no! Ih, ada suaranya lagi. Ondel-ondel jadi merinding nih. Ih, apaan tuh? Pocong! Tolong, ada hantu.